kagak percaya ye. Ayo tetep datengin dah tuh danaunya. Penasaran pan temen-temen? Ya udah nih, lihat aja videonya. Hei, ada si Empok, sampai Oi, Empang lewat ye. Pak Jamile. Dari mana mau kemana? Ayo pengen ke danau refreshing Danau mana? danau sono yang ada kebun pete. Jangan ke sono, Pak. Kenapa sih? Ada Godzilla. Kagak mungkin, Po. Jangan, Pak. Udah kagak apa-apa ya deh. Pak. Temen-temen, ngapa sih orang kagak ada HP? Lanjut aja nyok. Nih perjalanan nih menuju danau temen-temen. Tadi sono danaunya cakep bener dah. Nah ada si abang noh. Pas bener ketemunya. Bang, mau ikut aja kagak? Jamile. Jamile mau kemana? Ayo mau ke danau bang. Ke danau mana? Yang deket kebun peten loh. Yang dekat kebun pete itu Haji Imeh. Jangan, Po. Kenapa sih? Lah, di sana ada ituan, Po. Godzilla, Po. Jangan, Po. Kagak mungkin bang. Ya ampun, jangan, Po. Masa hari gini ada Godzilla? Beneran, Po. Jangan, Po. Kagak apa-apa Serem, bang. Po. Udah dah kalau abang kagak ikut dah udah aja sendiri. Ya dibilangin batu bener ya. Kagak bang. Aduh kenapa sih dari tadi bilangin ada Godzilla? Kagak demen banget air refreshing apa ya? Pak! Mau kemana mbaknya? Biasa dah, ayo mau refreshing nih ke danau. Wah, enak banget ya. Ayam aku udah jualan ini. Ayo ikut aja nyok. Ikut kemana? Ke danau. Danau mana? Danau deket kebun pete. Astagfirullahaladzim. Kenapa Jangan, sih? Po. Kenapa? Ya ampun. Di sana tuh ada Godzilla, Po. Godzilla? Dari tadi pada ngomongin Godzilla mulu. Jangan, Po. Jangan. Kagak ada zaman Bahaya, ini mah Po. zaman teknologi canggih kagak ada begitu-gituan. Bilangin kagak percayaan bener Udah ya. deh, ayo jalan aja dah. Atas rampunya dah. Ampun dah, dari tadi bilang kagak Godzilla mulu. Woi, Pak. Udah ayo sape doang, ayo kagak usah ngomong dah, mendingan langsung aja dah jalan ke TKP. Teman-teman kita udah nyampe nih. No, lihat cakep bener teman-teman pemandangannya. No sebelah ujung sana no ada kebun petenya no. Nih widih, cakep bener pan temen-temen. Adem lagi di mari. No, lihat no. Wih, pemandangannya keren ya temen-temen ya. Sambil tiktokan aja ya temen-temen yuk. Tarik sih. Kita joget bareng-bareng dah. Lah, temen-temen. Ada Godzilla. Aduh. Kagak takut ini mah kocak. Lah, Godzilla-nya kok ikutan joget sih? Pak. Videoin aye. Videoin iya dah. Aye mau viral, Pak.